Neka krene lavina čokolade. Ovo je lava kolač. Idemo na pripremu. Iseckamo čokoladu na sitno. Otopimo puter, prelijemo preko čokolade. Mešamo dok se čokolada ne istopi. Trebaju nam 2 jaja i 2 žumanceta. Dodajemo šećer, mešamo, dodajemo ekstrakt vanile i mešamo dok jaja ne dobiju bledo žutu boju. Dodajemo čokoladnu glazuru i mutimo dok opet sve ne sjedinimo. Zatim idu 2 kašike brašna i lagano mešamo špatulom sve dok više ne vidimo ostatke brašna. Pripremimo keramičke posude ili modle za mafine, obložimo unutrašnjost puterom, pospemo kakao prah. Sipamo našu smesu. Sada pečemo 8 minuta na 230 stepeni, ostavimo 3 minuta da se ohlade. Rukavicom uzmemo posudu, stavimo tanjir preko i okrenemo je. Pažljivo podignemo i uspeli smo. Sada pospemo šećerom u prahu i uživamo u ovom božanstvenom dezertu.